He US aircraft carrier hi China beiturin ain peito US le China indotumna hian chanchin thar alu rang thin Chinese balloon chu US ramchunga athok lai chu muania en thlatua pu ani tuna chuan China hian US aircraft carrier hi target practice nan mangani mai thei achan chu taklamakan thaler northwest China hian hypersonic missile an neivang ani nima sela hetiang hi anireng lo mai thei USS Gerald Ford super carrier hian ton noi khatarit pungrua aphur theya dollar billion som pathum man niin Covela aircraft carrier achuan alien ber aman tober le ahlom ber alani ram somrukvel air forces ain air power chu he super carrier hian anga jok atui thun ngai mi lovin kumsom ni panga chuang akal theya tinchu baka helong hi cruiser destroyer frigates le submarine somten an vengbok China hypersonic missile chu helong chakna hian IL phak lo ti in report ania chu wangin USS Gerald Ford chu boykhat ka ati chevek thei ani Chinese hypersonic missile be nalakatanga invenan US Navy chuan dollar makta doi sa chuang ralthom siamnan an mangrala chaktaka kap thei tur hypersonic missile mungtaka che anga lantir thei tu tur hei hi laser ralthom ani aircraft carrier long thlona da thei tura siamle longdang atepo heral thuam hi da ani hei hi America in China an chanlet na chu ani in here home na chu China le US in kara hian alien chauzela China hian Taiwan chu anram hom chunga sengluan du ani chuti lain US heroin Taiwan chu state zalen ani theinan theitop an chu thung US President Joe Biden chu he thil chungchanga hi chuan ein hnuk dok lo December kumsan hi somni pani khan defense in an mangtur bill chu asaina Taiwan tan hei hian $1 billion som thleng a huam don ani hei lo po hi Taiwan chungchanga hian China chuan South China Sea zongjong deuh tho chunga thu nei nan nei ti soibok ani antui pui kamachanga mel ingmuza ta hla a aninzar phara amairo chu international law US in danan ken ko chuan anram chin tuipui kamachanga mel som pani chin chu anram angin an chal theyang ati heram chin turan siam hian inti boina lian tak asiam rang chen chu wang chuan America in ati ber tak chu China in tuifin riata du chen chen ramzau an tum chu lodan tum chu ani Joe Biden chuan China in American tranwal pui beyan tumani rang chuan an ma a adin zel tur thua soi US House Speaker Nancy Pelosi chuan Taiwan chu atwa hei hi China chuan an riat vele an lung oilo hle a chan let na tan hetia speaker in Taiwan atlo lai hian China chuan D-17 missile chu Taiwan atanga melsom sari panga hla thangin an kap chuaka hei hi enchin na neyangin anin chal ani ma se China tuipi kampon lama ero hei hi China in an vauna le China ral thuamte engtiang chia thangchak nge ani an lantir na ani fit somthum paruka seile keji sang khazanga vela rit D-17 missile an ka chu hi hypersonic missile puitling ania voisari chuang enchin na an nei toa 100% in a hlotling vek ani mel sang khazaruka hla athok theya fit noi khat sing ko sang sare sang athok thei bo hetia atho chung zong hian thunun thei ani bo China hian Jingkong 2 Wave Rider hypersonic missile an nei le boka mel sang rukzania hla le fit sing ko sang ria sang athok theya atop speed chu Mach 6 plus niin athok chakle bok he missile pani hian China chu US nen hypersonic missile nena inel na chungchanga achung nungzo ani tir ane tuna hian China chuan ael pui omchun chu Russia ani Russia hian 3M22 Zincon chu anneya atop speed chu Mach 9 plus ani
KH-47 M2 kinsal hi a top speed chu Mach 12 plus ania Avangard Aero a top speed chu Mach 27 plus dai ani thum chu mai chu nilovin Russia hian history le khabu chu kumsan hi somni pani khan an luta Indona hypersonic missile mangmasaber ania wangin KH-47 M2 kinsal hi Ukraine an run lai hian an kap ani Russia le China hi hypersonic space a chuan an sangfal dun hlea an ral thuam hian US chu vaiputa an chandir vek thei hei hi chan chu US hi hypersonic missile ain laser ral thuam lama an sorbing wang ani China hian 30 kilowatt IW-30 laser ral thuam drones missile le thona thlok ngem deute ka chen na tur an siam to chung hian laser lam ral thuam ani to chuan US hi el phatu tur anom lo tlat kumtam tak liam ta changin bulan lo chan wang ani US Navy chuan laser ral thuam chu en chin na an nei to ba ka an pom to a hei hi China laser ai chuan thilati thei jok ani he laser ral thuam hi high energy laser ni yin atoi zongin en thli thlaina le optical laser ania tuna hian man thei turin US long destroyer hian da mek ani Helios destroyer longan siamdan Helios hi somruka changa za somni kilowatt energy sangtak laser ral thuam ania Lockheed Martin industry leader in asiam chua ani directed energy ya kun somli chuang ton hriat alo nei to a US Navy chuan an theing hil haulo Helios siam chu nan hian dollar mak ta doi za som nga chu kumsang hi som khan pek chua ani kumsan hi som hi pan hi khan ral thuam hi man thei turin pe fel ani to Helios hi bird class destroyer USS Preble Avua ania millimeter som ni Vulcan cannon arm MK-15 chu alu alan ani a control na tur hi longma lama hian da ania heti an pu fel nu hian $1 trillion long hi enchina nei tur chuan pe fel anita aumna changa melnga hla a long lian le long te te chu a be the laser ral thuam advanced tak dangte ang thovin Helios hian kang mei chu asiam chuk tam lo hle Helios in laser aka chu hi eng chun nen ainanga aka fu tum chu second khata melza somriat paruga chakin akap the universal speed limit ania aum je chu achak zong hian top chin anei lova drone fighter jet le hypersonic missile te chuan an thuk don lo hle ti nani chu nimasela Helios hian target ka chet ngot chu atum ber anilo en thak na thatak le missile ti boy tu thatak ani bo Helios a sensor thatak khi he khola hian poimo na deu aneya Aegis ti a hriat ani Aegis hi Navy te surface combat system thatak ania thutluk na CM2 ta chu information thatak tak chu apethin hei hian longtam tak dam kho chu na tur chu ashil Helios hi USS Gerald Ford apo da ani US Navy te chuan USS Gerald Ford chu lo theidin hmuna anding thiang lo dollar billion som pathum man ania chu wangin helong ti chiat hi chu khopui pumpui ti chiat ang vel ani tinju ba ka thona tam tak dollar tam tak man ne mi sangli zanga somthum pakwa helonga hian thathok anombok super carrier hi defense system chuan anuhum him that angai hle chu wangin Helios hi hemopurna lentu turatan chuan do thusam ane ama ero chu Helios laser hian munzau tak atom thei chung hian hypersonic missile hi temperature 1000 degrees Celsius dozo thei tura siamania hei wang hian Helios chu atan engwak ma ani thei tlat lo hei wang hian US Navy de chuan laser dang temperature sang tak dozo thei missile ka chiat na tur chu an siam le ta ACM program ane kilowatt laser zathum nei chu hei hi Helios let ni vel ane adang megawatt laser pakhat le chu Northrop Grumman in asiam ane heng laser sang te hi longa chuan da ania heng te hian Chinese hypersonic missile
vana thok lai di chu akap tha thei don ani hei hian khuvela zona lian tak ral thum chung chang chu chan na min pe thei ome hypersonic missile nge laser jok chu thazok ni tang le ole tuntumatan chuan khati zong khani ye China hian US hi technology lama an khum thei tak takin iring ve em le comment lama ingai ta mi lo shetir ve do nia